Kalami ke jingkeno nakaliang upoling ejen jongba general pasleng kertong simen nanartiang konstituensi ubalasya pentut ketakti bat berngem penyap hak step kapnyo turik rompang arajar pulai kasngi baka jela megalia kan jit ekonomik mat batama sayeng darbar tawan. Uniu puling ejen ubadi pej hawa ejer polling station bat ulakeno baki brio ki bela pentut bat berngem penyap yu kidei ki nongkersian kan National People Party. Ngato dong bersajong ma general pasleng ngamano wana ini kau feeling ajen dekat ada cak maham cak mudu yang pada berkeri ada perang ada murga peniam das ngapa bahapa ngam lai gihok jong gibru ngalai katam gihok yonga dekat ngada cak mudu ya cak peniam apa das ngapa bahapa ya rabenga tok mesin wah benopi ngam entuk bahwi ngalai katam gihok yang ngapa Singapura baik-baik ya benga ya kena yo imani sen bercakap banyak hagi pajak Singapura kan ini udah jihainya nggak tahu puling ajen begini menjauh lagi ke hok yang nggak kebetulan pun baik-baik ya benga tu itu dikentin sini jangan